Assalamu alaikum, hürmetlik aziz ekran aldıda otağan tele tamashibin. Efirde Qadam telekanalı təqdim qılıb otağan alım bilen söhbət namlıq programımızı. Sizler bilen mən Abdumanap Mahmudcan. Programımızdan məqsədi bolsa, milletimizden işidən çıqqan bilimlik, utuqluq alımlarımızı hem ulanın xizmətləri bilen sizni tonuşturur. Bugünkü programımızda mehmandı bolsa, hürmetlik tele tamashibin, moşu yerdə mən Rus tılıda bu kişini tonuştursam, мындак айтканда, человек легенда, человек эпоха. Югочулап айтканда, дәвер адам. Архитектура докторы, профессор, Шәрих дөләтләре Халыкара архитектура академиясының академиги, Қазақ дөләт архитектура Құрылыш академиясының пәхри профессоры, СССР мағриб сахасының профессоры, Қазақстан ва Өзбекстан Cumhuriyetlерінің архитектура профессоры, Қазақстан архитекторлар иттифақы башқармасының катиби, Қазақстан Cumhuriyetining әмгек сіңген әрбаби, Қазақстан Cumhuriyeti мағриб министрлігінің пәхри профессоры, Қазақстан Cumhuriyetining пәхри архитекторы, Қазақстан Cumhuriyeti Cemiyetlik Kuruluş ve Arxitektura Birleşmesi'nin Хрустальная пирамида mukafıtının за трудовое отличие ветеран труда, Қазақстан Cumhuriyeti müstakilligiga 10 yıl, Қазақстан Cumhuriyeti Ali Okuş Onları Asosiatsiyasining лучший автор, Қазақстан Cumhuriyeti Arxitektorlar İttifaqının altın medali, Қазақстан Şəhər Quruluşçuları İttifaqının şəhər quruluşçuları tərəqqiyatıga qoşqan tökpisi üçün Basenov nomidagi Қазақстан arxitektura biliminin tərəqqiyatıga qoşqan ülüşü üçün medallarının sahibi G'laudinov Behrimjon akamiz bugün bizde mehmanda. Behrimjon aka, assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Studiyamızga hoş gelipsiz. Endi bugünkü söhbetimizni muşu uzak ötmüştün başlasak, siz kaçan, qayada, qandaq ailede dünyaya geldiniz, ata-analarınız kimle? Rahmet kızım. Aslında ata-analarım ötmüşni esnesi oңай gep emesken, heyli hayacanlık düşürdü ekensin. Endi sualınga cevap. Menin atam G'laudin Avakov oğlu. Bizning xalqimizning Ili vadisidan 1881-84 yıllar chiqqandan keyin 87-yilda Musu Chelak daryosining bo'yida dunyoga kelgan. Endi o bütün hayatını atam to'g'riliq deb etsam, kolxozning Malay kolxozga keyinroq kelgan bo'lsaydi, kelib ular oldi bilan Sarolaqda o'rnashgan. Menisida Sarolaqda 1911-yili yer silkinishi bo'lgandan keyin suv chiqib ketgandan keyin ularning hammasini Malay yesining yuqoq tarafiga o'rnashtirgan. Qash majlisiga alaydan. Şu Qash majlisi alayida keyinroq kolxozlar 30-yillardan boshlab barpa paydo bo'lgandan keyin uning raisi bo'lgan yezigilik mal chorvachilig'ining fermasining boshlig'i bo'lgandek shunaqa ishlarni ishlagan. Endi umuman aytganda mening o'zimcha o'ylayman, oilam alohida bir ota bobom, onam, akalarim, men ailening eng kichigi bo'lganman. Bir alohida odamlar bo'lgan deb o'ylayman. Sababi otam balqindak ishlagan bo'lsa, biz Uyg'urlar dadimizni otimiz deymiz, ota deymiz. Qayerda atal desang, ay buni nima qashliqga deb qoldi. Onamma shundoq alohida bir dana odam bo'lgan. Ularning eng cho'ng qizi Zep aytgan hadimiz 30-yillarning o'rtalarida buni nimaga doktorlik o'qishini o'qib, shu xizmatda bo'lgan. Biroq ko'p xizmat qilmagan, ish boshlanib ketgandan keyin. Undan keyingi akamiz Alaldin Olmaotada oliy maktabda o'qiyotgan vaqtida urushga 42-yili men tug'ilishining oldida atlangan. Onundan keyingi akamiz Jamaldin Zutning hammasi yaxshi bildi. Qoram yesida nurg'un yillar bo'yi cho'ng egilikning
başlık olup hizmet kılgan. Onun için ballan ösegenden ki men deyme ata-anamga rahmet dep. Endi şularning eng kenjisi men biraz yaşlar kep kaldım endi. Ata-anam Malva yesinin kaşkılarının biri. Endi siz muşu özüңүздүн маалиңиздики отура мектепни түгеткенден кийин Ташкенттики политехникалык окушка түшүпсүз. Бул тесадыплыкмы яки болмаса Ташкентке сиздин баллык арманыңыз жетектеп бардымы? Endi ballık devirge keldiğim olsak, elbette birinci nöbette menin oylaydığım mektepte yaxşı okuganken ben. Bu mimarçılık sahasını toğırlık ben ballık devrimde bir adamın ağızdan ağılmaptım. Ya bizni okutkan malimlerin ağızdan ya öy içidin. Lekin men tuğulgan öyünün özü çoğun adamlar yaxşı bildi o. Acayip men hazır etkan bolardım saklanıp kalgan bolsa hani keynerek Malvayının yuqaq tarafında yol düşürdü dep onu buzup etken eğer de bağ olgan bolsa men sözsüz onu respublikalık maşına acayip imaratda saklandıgan fondga spesifik kirgizgen bolardım. Sebebi onun her bir kişi kirgen davosunun acayipliği, işkilerinin, saray öyünün bezendirilgen ahvalı alahide bir ben onu keyin pakatla yerkettiki mecliste selingan kuruluşlar olan sel şunu okşağanlığını o kuruluşunun bizning öyünün derecesi, körkemlik derecesi yukarı dep şendigen şu muhitte ötken ben. Elbette mektepte okuyuşken vaktimde aldılan matematikden pellanğın sizin yaxşı okuyamanı matematik bolsa mı dep oylap jürettim. Biroq istiyak, ballık, şeiriyatga köperek kadem baskan ben. Ben o şiiri yazattım. 6-7 sınıflardan başlap. Biroq hiç kimge bir eğiz gep kılmagandım. Lekin onu Agilim Kerimcan İsrail anlap kalgan mekin, körüp kalgan mekin, onun gibi gep kılmattım. Aşınımda meşgul olup, aşınımda jügendi. Biroq kayadındı, Tursun Aka Turdiyev degen muallimimiz kelgen vaqtida anlap kaptı. Beni mektepnin koridor tutuyup, "Lan sen iş bilen meşgul boldu ekensen, maň kirgine dep." İş kılıp, işkiler uçuruşup, şu 8. sınıf vaqtida geldi. 8. sınıf 9. sınıfının 3. tarıgice bularning mektepte emas, bularning uyida işkilen heptide bir bolmasama, iki heptide bir uçuruşup, bütkül şeiriyatning izah kılıp, şunu okuşup bir-birimizin yazgındı, o kişinin yazgındı, menin yazgındım, o kişi tahlil kılıp, aşındak hayat geçirdik. Ben 9. sınıfının 4. şarkıda okamaya kaldım. Sebebi komsomolga ötüşler dep çilekке geldim. Meldim. Kaytkan vaqtida jürek soğuk tegipti. O soğuk tekken okumasdım. Balnisida yetip kaldım. 4. şarapını okumasdım. Keyin iş kılıp aytar dünyaga qaytadan kelip 10. sınıfını Malva mektebinde tügütüp endi şunun bilen bak ya matematika, ya şeiriyat, ya arkitektura. Biroq bununla türtkü bolgan nerse bizning melde bir kino klubunda kino bolduğan vaqtlarda şeýerde Ermenilerning hayatını söýüş, adamlarını söýüş degen kino, Lübi человека degen. Şu kinonu körüp kaldım. Bütünley arkitekturning hayatı toğruluk körtülgen. Onun keyin men hemen nersini unutup menin bunu kesbim muşike dep onu hiç kimge etmedim. Ya agillerimge etmedim. Fakat atam bilen anam kıl ettim. Onu oylap baksam, karap baksam Kazakistan'da onu tayarlaydıgan birimi okuş ornu yok. Karsam Taşkent'tila. Fakatla
Uaqlardaki Otra Aziya Politexnik İnstitutu dep atılgan. Şu Politexnik İnstitutunun kuruluş fakültetinde birli grupu kabul kıldı eke. Onun karmasını ben atlandım da bir iki yoldaşıyla teskenge berip, men teskenge çapsan ketkinimden bir yer yerine apam bile atamның maňa yol koyganny. Ýerde çoň hedemniň kızı oju 5-nji kurs okuwat etdi, student bolup. Onu bilen haberleşdim, o kägin ben kütüp almadım. Hiç kandak şunu ola yol ýakka içilip kaldı. Hiç kim gitmedmestin teskenge şu arkitektura mütehassislik boýunça kelip okuşka dokumentlerini tapşırdım. Endi yedim yel bir kızık bolgan nerse var. Men okuşka barman dep, men kendisi bolgandan keyin akıllarım Allah edi turdu. Bizem buga bilen omaýnyň kolda kiçkinen akamnyň kızı bilen turumuz. Bu wagtlarda pasport degen nerseni meldekiler ança ýaxşy bilmeýdi. Çilek uçuşlar pasportuny apdyma, ýalçy sapdyma, teşkenge ketipdime. Bir ýet balkyndak hiç kanday kynçylyk bolan ýer ýok. Svetlana degen kızı, onun dadysy çoň adamnyň o kızı dedim go. Çoň şu akymyz mektepniň direktori bolgan. Onun eň çoň kızny Svetlana oğlunu, ikinci oğlunu Revel dep koygan, revolüsiýa dep. O 30-njy ýyllarda bakındak revolüsiýon islaga berilgen komünist devriniň en bir gürlengen devirlerde koyulgan atla. Şoňsy da ertesi digdähle men baky Otra Aziya Politexnik İnstitutga okuşga ýadym. Şunu öyle dokumentlerini tapşırıp bir 3-4 oçurut kendi tapşıratkan. Bir 2-3 balıqa wagtida bir kelip başlygy boluş gerek. O atlet sekreter boluş gerek. Kepli meniň attestatymny, dokumentlerini körpli. Oy mana bunu ýaxşy bolýar dep awlan aldydym, dokumentini tapşyryp etdi. Tapşyryp etkende men dedim, endi onu apekon dep goýmaýjam. Ben turduğa yerim yok. Yatakhan orun kerekti. Dedi bu. Ha boptu dep. Onun bagın üstelgi bagın dedi. Üstelgi berip dokumentini ola kabul kılıp aldı da. Şunu bilen karaşka başladı. Pasportunu ber dedi. Pasportunu berdim. Pasportunu yak karaydı. Biz senin dokumentini kim aldı? Niçin aldın la? Da vakırdı bu. Onu vakırgarını bayakı apekon, atlet sekreter mi kim deymen go. O anlap kalıp tek geldi, nim boldu dep. Bunu propiska, pasportta ya propiska yok veya propiska yok. Pasportunun özüldiken go boladı. Onun hiç kim yetilgan hiç kim. Aşu bayakı adam andıksan rektörü kırmısan biz senin dokumentini kabul kılamaydık. Onda husu rektörü kıraydım. Rektörü kırıyordum la. Yalqız öz oturtike orun barke. Maçta ahval boz dep ona qarap. Qayaktan keldin dedi. Maçta Қазақстан Алматы облысынан keldim. Da trubkini. Onu balının yatahan beriңlar, dokumentlerini hemesini kabul kılыңlar. Birak keyin pakas bolуңlar, onda katal kılan evet maňlar dedi. Okuşka düşüp ketdi. Okuşka dokument kabul kıldı. O okuşka olganda yana men o penlerden ançık okup men ötmemki degenden oy zady kemepdi. Mümkin emas ötmüşümde. Onun yana bir kızık bolgan yeri matematikden imtihan tapşyrışka kirdim. Şoňdan nimike Özbek adamike biletini aldım epla. Allah'ım hazır cevap versem bulam desem. Yak otur hemen cevaplarını yiyişsin gerek. Usni egzamen dedi. Ayadip aldı otağan birini vakırdan çıkarıp etti. Balla kesip onun cevap verişsin okup kemem atılı. Şonlaşsa kol kötedim. Hiç kaç kol kötemegendik. Ameli kâdili. Kepla. Saplan körepla. Ben de cevaplan veriş kılarsın. Uygurca asasen kep. Tünsap oturup
biletime bir sual yazdı. Ne karaplı onun cevabını derhal yazıp ettim. Şundan cevap hiç kadar gap kılışmasın. Vakındaki o sualı yazdı. Ben Yazmıйча arkalık cevap kaydediniz. Kaytırma. Bir bunda kağıdın üstü tolgandaki olup, bu vakti hoş olup turup, bana bu hakiki 5. Ашта кылып окушка сиз түштүңүз. Түштүк. Эndi у вакытла кеңеш дәври болгондон кийин кыйын вакытла болду го. Деген биlen ашу студенттик вактыңыз кандай аяклашты сиз үчүн? Студенттик вакыт. Аяклаштырдыңызбы? Студенттик вакыт, биздин студенттик вактыбыз алайыды болду. Себеби şu men 59-yılı 1959-yılı 10. sınıfını tügütüp bakımda okuşka çıkan bolsam şu yıldan başlap okul orunlarına bir yılını koşup mesela biz onun okuş 5 yıllık okamılsa 5-20 yıllık 6 yıllık köçülüp birinci kursunu bütkül Kengеш hökümeti boyunca tecrübe bilen bağlaştırış gerek degan kanun çıktı. Şundan birinci kursunu ben endi şehir degenni okutuk kelişsin mektebini tükedik şehrini kömügen baldım. Şehrini bir teskenini köydüm. Baykındak hayır nim bilen bağlaştırış gerek degen nerse benim için dervazı içilip atkandak olup. Kuruluşta gündüzü işleyimiz vallahi bilen. Bayısı 25 bal kabul kılındı o. Akşamı saat 6'dan keyin gelip ders etmiz. Şu vakti da kuruluşuna ne mikerligini baştan ayak şu kaytıdan hemmesini şehir kuruluşunu şundan başladım. Keyin o mimarçılık, arkitektura boyunca kınalgandek bulmadım. Kızıl diplomga. Sebebi? Onu mu oylamaptım. Kızıl diplom berdi. O menin onda bir nesle ançılı bir hayatta. Bak mektepteki medal okuma aslında kızık ketken yeri yok. Aslında alaycı dep. Evet kızıl diplom okuyucu dep alaycı dep ok ketken yeri yok. Ama fakat направление yazıp beni kafedir kasan dedi. Ben kendi bala ayakta fakatla ata-anamın koldu ben kaldım. O 5. kursta öğrengendim. Üzerinden sınıf dışıga ben gelip sınıf dışıma öğrengendim. Şimdi ben bir yerde kalamayım ya. Bana Almatı'ya bir yerden şu taraftan orun verin dedim. Şimdi boptu dep amal yok dep Bayıkındık Gostroy Kazakskesler. Gostroy degen kuruluş sahasının arkitektur sahası. En çoğun ornu. Şununla Bayıkındık verdi. Направление verdi. Şununla kelip aşının başlığı Baybolov degerden bolduğun Tülü Kulçmanız Baybolov degerden öden ki Gostroy'nun zam председатели. Kelip dokumentlerini tapşırsa bana karap kayakta жүрсің dep başa dedi bana. Ben endi derrolla bana 2 ayının içinde oruluşun gerek dep bunu nimeni evetken bana 2 ay toldurgan yani bir hafta var. Desem 9. sentabr günü keptim ben de. Karab mayli hazırsa Kazgoruşta proyekti institusyonu işlep bakın dep şu derrol telefon kıldı başlığa maslak balı kepti şunu kabul kıl al hazır senin işlep düşün hazır işlep düşün dedim miskine dedim izlemse telefon gepleşip koyduğum vakti menin turluğa yerim yok menin özüm öğlengen dedim ой тоқтапты Борис Николаевич Делов что-то он говорит деп болды dedi ben şandırıp ettim dedim Ayedeki bir komutlu kvartiri yatahan bağ, şundan birini bəgin dedi. Şunlar hazırgıça keyik ballarını aldı da, ben 3 ketim dekan oldum o. Köperek sınıflarla çalıştım. Maktım koyattım. Bizden devrimizde ben köp bulsa 3 saatin içinde Almatı'da kvartiram oldu benim. Dep.
Adam şu ötken anlık hayatınızda her bir vakıyanı, her bir жылны, her bir sözlergeç esіңizdeki, ben sizni tınşap hayacanlanıp oturma. Adam şu Taşkent'teki okuş ornunda keyin, Moskvadaki arxitektura qurilish boyunca оқышқа tushganligingiz bizga ma'lum. Adam şu оқыш boyunca Moskvada kimning qo'ldan ta'lim oldingiz? Nomzodlik dissertatsiyani qanday mavzuda yoqildingiz? Endi bayaqı Bayharlaş institutida bir yilcha bo'ldi, 10 oycha davr toza ishlab atgan, kirishib ketdim. Bir necha obyektlarning avtorlarining tashkil nimaga, shuning quramiga qo'shildim. Ishlaydigan vaqtida bayaqı boshlanib chaqirib oldi. Chaqirib olganda Kazgursa proyekti mening мастерскойning boshlig'i Naumov Aleksey Nikolaevich degan o'ris bo'lgan. Nima bo'ldi, nima qilib qo'yding deb boshladi dedim ama. Hech qanday sening Gostroyning o'rinbosari chaqirib o'tirdi dedi. Hamma brigada o'tirganlar. Nima bo'ldi bu? Hech nima qilmagandi bu. Bir Viktor V degan kars bo'lgan. Nima bu adam inson hech vaqtida bir yomonchilik o'ylamaydi. Sinel bag'an qo'shal bor ekan. Ondan şunu bilen çıkıp badım. Endi uyagi çaptarak yani bağınım arlıkta işki gittim öy beriş meselesini, işki adresini kösetken. Yatakhana institutunun nesi o? Yatakhanısı o. Kvartir birimizdi. Ulandı biz yaratmadık. İşki kvartir. Yaratmadık da vallahi. Şunun aslında birini yeşilim kaldım iken de beriptim ha. Bak Gostroy'nun. Tülükülçümüz basayını istedim. Kırıyordum la. Özü aldırıp bir tuğan olsaydı. Boldu kır. Bana yaz dep la kağızdı etgeldi. Kağızdı elip rüçkini elip diktat kılışık oldu. Ректору Казахского политехнического института профессора Исеркегенова. Прошу принять меня на работу. Çok tuzuna bir şey ha? Oy, yaz. Onun benim ulan keldi salaş. Varım sen işlemse de teklif yok. Oldu ben o hemesini çıkardım koydum mesela işleysedim. Şunu amal yok yazdım. Şunu yakı öttüm. Şu yakı periyot ulan kazgırdım. Yakı ötüp bir yıl işlegenden keyin kalsam bu bizning Qozog'iston arxitekturasi bo'yicha fanmi yo'q, yetimi yo'q fanning. Biroq aslida 61-yildan boshlab Ichilibdi Politexnik institutining qurilish fakultetida yani bir gruppa arxitektorlarni tayyorlash gruppasini boshlanib ochgan o'zi. Mana o'tgan yil eng kelgan vaqtida qayoqda yuribsiz degan gapning uyushgan. Men darrov muallimlikka o'tkazitish o'yi borki. Onun kuma hazır ishlab tursin degan gap ishga. Hazır sening ishlab tursin deb Kazgorning direktorligi aytayotgan gap. Shuni shu vaqtda tushundim. Shu bilan bu yoqqa o'tdim. Bir yil bo'lgandan keyin vaqt ahvolidan bu ben aspiranturga berib mana masalani Qozog'iston arxitekturasi to'g'riliq masalani yasmasam bo'lmaydi ekan. Hammamiz savat bo'lib tayyorlanyapti. Birinchi выпуск уже bo'ldi. 66-yil birinchi выпуск bo'ldi. 65-yili o'qishni tugatib keldim. Bu yılları yani Kızıl diplom bilen geldim degan. Bu yılları yani şu Qozog'iston arxitekturning taqdirini o'ylagan sizlar bo'ldingizmi yo sizga o'xshash boshqa odamlarmi ko'rindimi? Endi u vaqtda shu loyihalash institutlarida to'planib kelgan odamlar. Moskvadan, Novosibirskdan, Kiyevdan yerlik bir ikki odamlar ishlayotgan. Ularning u masala to'g'riliq o'ylashga uning vaqtimi yo'q, uning nimesi mi yok, hustu mu yok. Ben endi Türk Osman özü şu mesele iş için nimen aşkan da bakı tayyorlash Politexnik institutda qurilish fakultetida bir grup. Biroq onunga o'qitadigan bilan adam yo'q. Shuning uchun men yo'l ish berayotgan bo'lsam. Ben anda xusa arxitekturni institutga aspiranturga bor dedi adam.
u yer içip Türkistan özü gastroyunun zamestителі, орынбасары, yerde градостроительство, şehir kuruluşu kafedrasının başlığı. Ayakta öz zaf kafedra hem ayakta koşumçu iş. Şuna olan ikimizni şu birinci tüketken bir o balının etini atka takım cemaatı. İkimizni şartlıkla ne bilen yollanma bilen Marxiga Moskovski Arxitektur İnstitutu'na evetti. İmtihan tapşırdık. Bal ötemeye kaldı. Ben ötüp ettim. Bal ötkende eldeki telefonda kafedraga telefon kıldık dendi. Bala ötmegenden keyin kattık 8 pendin imtihan tapşırdık. Aspirantur için. Hazır o gepler yok. Onun tötüdün oğuştu baha alamaptı o. Şöyle bakın ayıp, onu başını telefon kılayım ben. Yani telefon kıldım. Ağa başında ahval. Şunun öyle nime institutga düşmedi degan gap payda bo'lgandan keyin, endi qilgandan keyin azap aspirantur Tatarjinskiy degan bo'ldigan. Shu ko'rib, hech qanday qiynalishni nima qilsa, 1 yil kafedraga olmadik et. Meyede bilim aşırış sahası var, şununla oku tayarlan, keldiğin yıl çizse dedi. Şunun öyle ben bak Tülük Osmanlı'ya birinciden düşkenliğini yetişim gerek, asası onun yardım kılaydı. Telefon kıldım, kılıp ahvallarını yetirdim, bu onu tilledi, neme kızırsa falan tügendi. Endi şundak 1 yıllık başındak mümkünçülük varken dedim, makıl ben karıştırıp nuh bulaydı, köreydi. Adamın elalığı, yaxşılığını. Aşınonga 1 yıllık bilim aşırış yolu ile Moskova'da, Marxida o meselesini yiyişip, o keldiğin yılı okuş işte. Aşınak yaxşılıklarını. Ben bir yerde Kenger Sovetski arxitekturu degan kafedrasıga aspirant olup düştüm. Yerde aşı ilmi kandidatlık dissertasiyanın ilmi rehberi degan bozdu. Doktorluk dissertasiyasının konsultantı bozdu. Rehber degan bolmaydı. Ayrımçılığı var. İlmi rehber olup belki Sovetski arxitektura kafedrasının başlığı profesör Kazakistan'a bütün ısırgı belgülük çoğun adam bolğan. Aşı özüge meni aspirant kılıp aldı. Yani birinci imtihan dep oyladım. Onu bana bildirip atkan işim yok. O dedi, meyede bayqap atsa kol otağın kabinetide işkilerinin gep kılışımızga oңuz yok, mümkünçülük yok. Sen öyge kelsen bizden öyge. Her hafta 3. 4. gün keldiği vaxtını dap koy. Ben öyünün köstüne kelip işkilen aramxıda bitkilley hemen dersini. Ayak birinci itilgan gepi o emas. Birinci itilgan gepi sen bunu tema mevzu ise masa nime yeskegine, makal yeskegine dedi. Albat Kazakistan'ın hükümet üye Dom правительствосы, şunun arxitektur doğruluk. O Kazakistan'da Kengaş hükümeti kurulgan vaqtda dastlabki konstruktivizm degan ekim bo'lgan, Kengaş hükümeti paydo qilgan. Shu ekimda, badiiy ekimda qurilgan qurilishdi. Men darrov tushundim, bu meni sinmoqchi bo'ldi dedim. Maqolni tayyorlab, akilib, qo'l o'qitib, keyin bu o'qib bo'lgandan keyin boshqa narsani aytyotdim. Endi mulohaza qilgan narsamizni uyga ko'chiraylik. Ben dedim, mayda bu odamlarga, studentlarga, boshqa ishlarga ishlatmaydi bizni deb. Shular konsultatsiyani uyda o'tkazdik. Mandaq odamlar oldi. O ko'ringan odamga o'ylayman, ishigini ochmas deb o'ylayman. O Sovetskiy Yuliy degan odam. O shu vaqtlarda Ojgov Sergey Sergeyevich degan adam bilan tanıştım. Ojgov degan butkul Rus onu nimisinin Slavarının asıl başının oğlu. Acayip bir adam.
Шүнчүлө 2 жыл ішіп кеттік баяғы советский арқылы, якын дос екен. Шөлен umumen Қазақстан кеңес үкіметі дәуірдегі Қазақстан мемаршылығының тарақият жолдары дегенді кандидаттық диссертацияда яқылдым. Яқылғанды яна аспирантла білді, вақтыда тапсырдым. Әді профессорлық унваныңызды қачан алдыңыз? Мен профессор унванлығын 1991 жылы кандидат вақтыда алдым. Кандидат профессорлық, докторлық яқтымыған вақтым. Докторлық енді түгітіп келіп, қайтадан ішләшкі башылдым. 75 жылы бірінші қитын декан қып сайлады. Шының алдыда енді біраз ішланы маңғоздық. Яқтыда менді қол, мамыға менді қол істігі әдерінің қолыға. О, шәһәрінің дәсләпки Қазақстанның кандидат архитекторлары болған, доктор архитекторы деген онан ешкім амыған Қазақстанлықтардың. Бұл енді есі кеп қалған адамды шәһәрінің баш архитекторы де менді қол деген. 72 жылы едім бұл іштің бошатқаннан кейін келіп, кафедра совет история архитектуры, история теория архитектуры деген кафедра ашқан. Одан алдымен градстроительство кафедрада кеп ішілдім. Бір жылдан кейін кафедра ішілғанды кейін мені ұяққа өткізді. Еді ішіліп менді қолып білен әнді ең әжайып болған нәрсе осы әскер кісілеріне сақлаш, оны терақ әткізіш, олар тоғырлық кітапларны, мақаланы езіс тоғырлық жәмиет ба. Шының тәклифі білен біз Қазақстандығы аты бұғыдың кеватқан кейінгі уақытыда құрылған құрылысыларын хамысын тәксірішке имканият болды. Байқы менді құлыпның күші білен. О біздегі яш балық ол уақытыда, 28 яшта. Оны етілген рахметім сол. Маңғышлақ тарап ба, кәндім Қазақстан ба, біздің бұяқтыки ұйғыр районына көмәптім мен. Шоқ Ташкентті көндім, тек ұйғыр районына көмеген уақытым тегі. Оныңға яны сәуіп болған әхвал ба. Соңылын Мұшу ұнваларыңызны, өзіңіздің диссертацияларыңызны ұқтықлық яқлап шықтыңыз. Енді докторлық неме диссертация ескі, енді түрткі оған бір қызықлансы ба. Мен профессорлықым, кандидатлық дәрежесі вақтымды бәді деп есваттым. Шыны аға еліп, уақытында декан факультетінің бірінші декан болып туған вақтым. Бір Шакирбаев деген бір бізден тән ағыны балуарды, Москва архитектурный институт, Москва түгеткен. Бәхримжан Аваков істеп қойды, Аваков істеп қойды. Шақ бауырны қай вақт атысыз дейді, мама бір деканат, факультеттік деканат жығылыс біткенден кейін мен дайран болып, мен қылғаншылығы бауым, не білетішім керек. Енді кім доктор болды Қазақстанда, сіз болмысыңыз, жүрмезім баштақ. Растап атамса? Рас. Рас? Әмесі чағық жеп кетті де сота. Ит алдық саңа. Мен профессор болғанды кейін докторлығының ажды яқты деп жүріпті ме біраз уақыт. Оның кепі біләл үштілік ішіде докторлық профессорлығы қылып, оны Ташкентте яқылап, доктор, Қазақстанда бірінші доктор. Архитектура бойынша. Архитектура бойынша.
Ассаламу алейкум. Менің атым Исабаев Ғалым. Я являюсь ассоциированным профессором факультета архитектуры Казгаса, кандидат архитектуры и почетный архитектор Казахстана. Я хотел сказать вот несколько слов о нашем уважаемом Бикримжане Абаковиче Галаудинове. Он наш уважаемый почетный профессор факультета архитектуры. Я являюсь в свое время был он у меня научным руководителем моей кандидатской диссертации, которую я вот впервые из казахстанских архитекторов-ученых защищал в Новосибирском архитектурном институте. Бикримжан Абакович, про него, конечно, можно рассказывать очень много, долго, но основные, я считаю, его, конечно, вот эти вот достижения, это в том, что он один из наших аксакалов, который вот образовательный уровень поднял архитектуры самой, потому что он с 60-х годов, начиная с политехнического института, работая вначале с такими первыми профессорами, как Басенов Тулек Койчуманович, Мендикулов Малгабар Мендикулович, вот он пронес вот эти традиции и сам, будучи одним из первых ученых, который вот тогда у нас было очень непросто, у нас в Казахстане не было своих ученых, вернее, советов специализированных по защитам диссертаций. И вот он в 60-х годах в конце защищает кандидатскую диссертацию в Московском архитектурном институте, приезжает сюда и начинает свою научную преподавательскую деятельность, которую вот он пронес через многие года. И вот за все это время Бикрим Иванович потом, значит, в 1979 году, где-то с 79 на 80-е, значит, факультет архитектуры преобразовывается со строительного в отдельный институт, Алматинский архитектурно-строительный институт. Затем в 2000-х годах он становится Казгаса, Казахская головная архитектурно-строительная академия. И вот долгие годы как раз вот Бикрим Иванович был деканом факультета. Все его очень хорошо вспоминают, помнят, прекрасно его знают. И вот благодаря вот его большому опыту образовательному, можно сказать, у нас факультет состоялся. И до сих пор у нас такая хорошая преемственность есть кадров профессорско-преподавательского состава. И вот здесь вот большие основы заложил именно Бикримжан Абакович. Сам по себе он был очень такой добрый человек, мудрый, и есть с нами он всегда. И вот у него такой подход был очень такой человечный, человеческий, такой ненавязчивый. Всегда вот он его воспринимали, как вот мы воспринимали, в частности, его аспиранты, как своего второго отца. И вот всегда он ненавязчиво, по-человечески всегда мог подсказать. И я считаю, самое, еще раз повторяю, его большое достижение, то, что он вот этот образовательный ценз высокий архитектурного факультета, вот всегда, помимо того, что он заложил основы, он пронес и уже в новые времена, и сейчас уже подготовил очень много квалифицированных кадров, профессоров, кандидатов, докторов наук. Сам он является, можно сказать, первым доктором архитектуры в Республике Казахстан. И вот я вот с удовольствием вспоминаю те времена, когда я был аспирантом, Бикрим Иванович был научным руководителем, и всегда вот он находил свое доброе слово отеческое, всегда вот мог направить, подсказать. И все студенты вот его любили и всегда к нему приходили, и всегда знали, что даже если какая-то там проблема, он всегда по-отечески, по-доброму, его так мудро все вот эти моменты решит. И никогда мы от Бикрима Ивановича не слышали какого-то там громко, чтобы он там как-то повысил голос и так далее. Настолько он был и есть. Сейчас мы тоже, конечно, он приезжает к нам как почетный профессор. Он ведет магистрантов, докторантов, дипломные проекты ведет. И всегда вот по-мудрому мы всегда его как аксакала все уважаем и все любим. Надо сказать, что вот даже вот 2 года назад у нас собирались наши сокурсники, 40 лет, как уже поступили они в Казгаса, в ААСИ Казгаса. Мы собирались, и собрались они в августе. А в августе же как раз было каникулярное время.
Ну, естественно, мне позвонили, как профессору Казгаса, я говорю, ну что ж вы, ребята, надо бы другое время найти. Они говорят, в другое мы не можем, с регионов приезжаем. Я говорю, ну как же, без Бикрема Бакча мы же не сможем. И пришлось мне, конечно, попросить Бикрема Бакч. Но он с удовольствием согласился, насколько вот он широкой души человек. И вот на каникулах, тем более в субботу, значит, своим временем жертвуя, так сказать, каникулярным, выходными. И вот я за ним съездил, мы, конечно, пообщались. И вот он очень, как бы, в этом отношении всегда любит вот со своими выпускниками увидеть их, посмотреть, чего они достигли, чего добились в этой жизни. И вот эта вот связь поколений, и вот это очень важный момент, и Бикрем Бакч всегда вот на этот момент всегда ориентировался и всегда вот этот момент не упускал. Потому что даже я помню, я сам производственник, я более 20 лет руководил своей проектно-строительной компанией. Вот, я был и проектировал, и строил. Нам приходилось первыми, так сказать, в 90-х годах перейти уже на новые рельсы экономические. И вот как раз Бикрем Бакч, я всегда приходил в АСИ, Казгаса, с ним, естественно, к нему общался с другими профессорами, и он всегда говорил: Галымжан, ну как, что ты, у тебя такой практический опыт, у тебя кандидатская прекрасная, я знаю, приходи к нам, хотя бы приглашенным профессором. Вот все равно нам нужно же как-то вот эту преемственность соблюдать, нам нужно молодежь растить, квалифицированные кадры выпускать. И все-таки я вот подумал, и вот в 2008 называется, вот у Мурата Ауэзова есть такая формула «Уйти, чтобы вернуться». Я пришел, вернулся, и Бикрем Бакч был такой очень рад, говорит, молодец, прекрасно, хоть вот начнешь с приглашенного профессора, затем я с 2013 года уже на полную ставку. И главное, что мы как практики вот здесь вот при факультете архитектуры организовали реальную мастерскую архитектурно-проектную. И вот за эти годы сдали в эксплуатацию порядка 12-13 объектов, причем крупных. И вот это очень важный момент был, и Бикрем Бакч очень это поддержал, потому что мы в этой мастерской, значит, вот эти производственные навыки как раз прошли у нас очень много способных, таких целеустремленных студентов, магистрантов. И вот они участвовали в реальном проектировании. Что еще хочу сказать? Я вот вспоминаю с удовольствием те времена, когда я вышел на защиту, поехали мы в Новосибирский архитектурный институт. Тогда время было постсоветское, Союз, можно сказать, развалился, и у нас как раз еще казахстанская наука архитектурная не дошла до того, чтобы организовать свой специализированный совет по защитам диссертаций. Нам приходилось ездить в Россию, и вот мы впервые, так сказать, с Бикремом Бакчем покоряли Сибирь, мы так это называли в шутку. И вот я вспоминаю, он прям с таким готовностью Бикрем Бакч согласился, говорит: конечно, Галымжан, мы поедем с тобой, ты же у нас первый уже в Новосибирском архитектурном будешь защищаться, как же, я обязательно поеду как научный руководитель, тебя поддержу, тем более у тебя есть что показать, есть что защищать, и у нас очень большой комплекс памятников архитектурных. К сожалению, мало, конечно, кто знает вот наши архитектурные памятники, но надо сказать тоже здесь большую благодарность Бикремжану Бакчу за то, что он выпустил целый ряд книг, монографий, учебных пособий по истории архитектуры Казахстана. И благодаря этому вот эти вот уже книги многие стали уже библиографической редкостью, где-то вот, значит, вот как раз его книги затрагивают вот как раз развитие истории архитектуры Казахстана с древнейших времен до нашего времени, там разные эпохи, и вот как раз вот Бикремжан Бакч, это его было кардинальное направление его научной деятельности. Поэтому, конечно, вот Бикремжан Бакч многое сделал для архитектурной науки, многое сделал для того, чтобы выпустить квалифицированных специалистов, архитекторов, бакалавров, магистрантов. И я думаю, что за все время, наверное, он уже с 60-х годов, если посчитать, это уже свыше чуть ли не 60 с лишним, а может даже 65-70 лет уже скоро будет. И поэтому, получается, он, наверное, он уже выпустил, если так посчитать, не то что несколько тысяч, наверное, свыше 10 тысяч
специалистов-архитекторов. Это, я считаю, это просто неоценимая его заслуга. Ну и в дальнейшем мы до сих пор с Бекремом Ивановичем общаемся, он приходит к нам как почетный профессор, он работает с нами. И вот всегда мы к Бекрему Ивановичу можем обратиться, у него настолько богатейший опыт в плане образовательных процессов архитектуры, потому что архитектура – это очень такая специфическая вещь, междисциплинарная, и здесь нужно быть таким универсалом, очень таким подкованным, эрудированным специалистом. И Бекрем Иванович, конечно, всегда нам помогает, какие-то моменты, всегда мы к нему обращаемся, как наш самый уважаемый Аксакал. Здравствуйте. Гульнар Сейдахметовна Абдрасилова, доктор архитектуры, профессор факультета архитектуры Казахской головной архитектурно-строительной академии. Бекремжан Абакович Глаудинов – это личность, которая воплотила в себе самые лучшие качества ученого и педагога. Это первый доктор архитектуры Казахстана. Это человек, который почти четверть века работал деканом факультета архитектуры. Работал деканом самого первого и крупнейшего факультета, архитектурного факультета Казахстана, самой старейшей и крупнейшей архитектурной школы Казахстана. Возглавлял многие годы наш факультет и воспитал тысячи архитекторов, которые сейчас работают не только в нашей стране, но и в ближнем и дальнем зарубежье. Бекремжан Абакович – это человек, о котором можно говорить в превосходной степени, оценивая его качество руководителя, его качество педагога. Можно отметить, что это талантливый ученый, это очень вдумчивый преподаватель, замечательный методист, знаток всех нормативных документов, касающихся сферы высшего образования. Мне довелось работать под его руководством в качестве заместителя декана. Это была прекрасная школа. Как руководитель Бекремжан Абакович никогда не перекладывал ответственность на подчиненных. В самые сложные моменты нашей производственной деятельности он всегда вместе с подчиненными начинал и доводил любое сложное дело до логического завершения. То, что на нашем факультете сложилась такая очень теплая, эмоционально очень дружелюбная атмосфера, которая нацеливает нас на выполнение самых сложных задач в архитектурном образовании, я считаю, что это заслуга Бекремжана Абаковича. Хотя сам Бекремжан Абакович утверждает, что такая атмосфера, такие отношения были заложены первыми нашими профессорами, основателями нашей архитектурной школы, которыми являются Басенов Толе Кульчиманович и Мендикулов Малбагар Мендикулович. Бекремжан Абакович считает себя их учеником, но для нас, учеников Бекремжана Абаковича, источником, конечно, вот этих всех традиций является сам профессор Глаудинов Бекремжан Абакович. Замечательные личные качества Бекремжана Абаковича, его профессиональный потенциал нашел продолжение не только в первых кандидатах архитектуры, которых он воспитал для Казахстана, в большом количестве магистрантов, профессиональных архитекторов, но и выразился в том, что сейчас наш факультет возглавляет дочь Бекремжана Абаковича, Мехрибану Бекремжановна. Это новый тип
молодого руководителя, который отвечает всем требованиям современной высшей научной школы в сфере архитектуры. Несколько лет назад факультет выдвинул на должность декана Мехрибану Бекримжановну, молодого доктора архитектуры. И сейчас в этих вот условиях сложных, когда мы уже 2 года находимся в процессе работы в условиях пандемии, Мехрибану Бекримжановна доказала, что она может работать с коллективом, с большим коллективом студентов. Это почти 1500 человек на факультете архитектуры, несколько десятков преподавателей факультета архитектуры. Она руководит этим большим коллективом очень профессионально. Я хочу пожелать Бекримжану Абаковичу долгих творческих лет работы. Мы ждем, что Бекримжан Абакович напишет еще не одну монографию, не один учебник, который всегда высоко ценится нашей архитектурной общественностью и архитектурной школой. Желаю благополучия в семье Бекримжана Абаковича. Желаю, чтобы он всегда был удовлетворен результатами работы, деятельности, учебы своих учеников. Ассаламу алейкум. Глаудинова Мехрибану Бекримжановна, доктор архитектуры, академический профессор, декан факультета архитектуры Казахской головной архитектурно-строительной академии. Бекримжан Абакович Глаудинов для меня, конечно, это идеал. С одной стороны, это отец, который научил меня самому лучшему, что я умею. С другой стороны, это учитель с большой буквы, который научил меня профессии и любви к архитектуре и к своему родному факультету. Я вспоминаю в детстве его образ. Это всегда человек, который работает в своем кабинете, за столом, за печатной машинкой. И я помню, как мама нас всегда успокаивала и ставила в пример то, как работает отец. Отец открыл для меня и архитектуру. Именно когда мне было 9 лет, он меня взял в экспедицию по западному Казахстану, и в Мангыстау для меня открылась тайна архитектуры. Это удивительная сфера, и то, что он возглавлял факультет очень долгие годы, стал признанным мастером архитектуры, стал главой архитектурного образования в Казахстане, для меня, конечно, большая честь и огромная радость. По долгу службы я очень много путешествую по городам Казахстана, по зарубежью, и везде меня встречают его ученики. Это главные архитекторы городов, районов, областей. Они все хранят очень теплую память о своем первом декане. И вспоминают очень много историй, связанных со своей учебой в этих стенах. Сегодня я стараюсь продолжать эту традицию очень теплой атмосферы на факультете. Конечно, в этом плане для меня мой отец – это образец во всех отношениях. Крупный ученый, которого знают на просторах СНГ, бывшего СССР и за рубежом. Автор очень многих и очень крупных монографий, автор учебно-методических работ. Это человек, который воплощает в себе образ исключительного ученого, но при этом это абсолютно прекрасный, гармоничный человек по своим качествам. Это человек, который умеет воспитывать, который, как солнце, освещает все вокруг. И для меня, конечно, мой отец – это самый лучший на свете ученый, учитель. Самую большую похвалу, которую я слышала в своей жизни, мне удалось услышать после защиты своей докторской диссертации, когда мне сказали: «Вы достойная дочь своего отца». И для меня нет больше похвалы. Әнді Бекримжан ака, азыркы вакытта биздин элимиздеги мушу архитектура, курулуш сахасыга өзүңүздүн кандай баһарыңызды берер едиңиз? Әнді менің бұл суалың нағайты тоғыра яқшы суал. Асасы кәсібім баға беріс.
Әлбәттә, сездің баға берішіңіз Ha, сораш baha керек деп beriş. ойлаймын, себебі мұшы сахада Ben, бірінші evet. болып ішілгенсіз ғой. Мен hazır keyinki vaqtida kichkina dam olishga hozirgi dam olishga chiqdim, biroq uzilib ketgan yerim yo'q. Diplomliklar, doktorantlar, magistrantlar shular bilan baribir ishlayapman. Biroq muallimlik почетный professor deb o'tkazib qo'ydi. Şu 19 yılın 19 sentyabr günü aslında Afrika çıktı. Переведем на почетный профессор. Ben sorap. Болды ғой енді. Kızım işlevatыды. Nevrem işlevatыdı. Esede, nevrem bayық bir kızım demek. Şunun için ben demalay bir Deyip, şundan demelip çıktım. Sarap baksam 619 ilmi makal yazdım. Ben onu bir koydum. 619. 14 kitap yazdım. Қазақстан архитектура тоғысы. Sen енді байқаған болсаң, енді оның немекерлігіне түсінуі мүмкін. Оны езіп, әмесі жылла ой черетлап қойғанды кейін, мен ішесті қазір сан етіп атқан 619 деп. Енді оныдан кейін шықты, олан тек қосмады. Олардың әмесі де бәген суалынға баға беріс асасан көмсіздік. Kamçılıklarına ait nurgun. Uçuklar nurgun. Asasen makal yazganda her bir makalın üstünde. Baş tarafında mandah kamçılık var. Mesela yeşil mayıkı vardı. Aslında şu sualının yeşilliği mandah buluş gerek deyip teklif yeşilsin gerek. Vakti o ilmi makal oldu. İlmi makalının terkibi şundak aslında. Yani prostılığımın adilığımdak bir nerse emez. Hazırki zamanda endi umumen Kazakistan arxitekturası 40. yıldan başlap dastlabki opera teatri kurulgandan başlap sel millilik meselesi görünüşü başlagan. Endi bir yerde millilik mesele her bir bu arxitekturu degan çoğun tasvir, sanat bir yıkıyor, sanat iş algan. Onun teknikleme her bir kurulgan kuruluş özünün nimesi boyunca, mekemligi boyunca onun soğallık cevap veriş gerek. Lakin onun bütünley orunluşu caylarının, bölmelerinin turuşluk öy olgan bolsa her birinin orunlusu şu adamның bütünley muhtaçga o kim özü, o Rus bolsa Rus'un muhtaçga, Kazak bolsa Uygur bolsa muhtaçga layıklaştırıp yaptırılgan. Umumen ben ballaga şunu her vakt etkilettim. Arxitektor degen kim? Arxitektor degen kandak mutakassis? Oylap bakыңlar da. Mening oyumcha arxitektor degen Allah Taala'nın en yakın işeslik adımı. Sebebi, neymiş kondak değil mi? Bütün canavarını dünyaya yarattı. Her birisine layık muhit yarattı. Hayvanlığa, cangallığa, tağlığa, her bir çirik canğa özgü layık muhit yarattı. Adam'ı mi yarattı? Adam'ı arxitektorga işes kılıp, hey, satgan kitap berkegile sana ben işes kılay. Bunu adamzatqa sen mening vekilim bolup, aşınınğa kerek muhitini yaratkın. Ben senin yölekçin bolma. Bırak mening yölekçin boluşumuğa sen belli derece hizmet kılıp, aşınınğa dereceye yetişin gerek. Tep vallahi gerek. Hakikatli bir şey hakkında. Yani şunun için Uygur milli mutaxassisliği dendi. Bayık özlemnin uyum benim için bir abrazet çıkmadan yaşagan toğulgan uyum. Şunu da bugünkü zamanda 40. yılı bayık Kazakistan arxitekturu desek, şunun dastlabki bir
көрінішleri aşı imaratda orun aldı. Andan keyin devir bu ilgirlaş bakı basının Mendikolu'nun işlerinden kuşlarının küçüğüyle aşı tiyatr, opera, baleta ben basının tamamen birden bir ılkına karap arılışıp tuğallıqdan payda bolgan imarat. 60-yıl hikaye vaxtıda terakkiyat arxitektura terakkiyatı industriyaga qattiq bağlanıp ketdi. Tiplik loyihalash. Sebebi kommunistlarning her bir ayoli öz aldığa bir uyga ega bo'lishi kerak. Onun için şu meseleni yeyish kerak deb demonstrativniy kombinat degan kombinatlarni qurib, kecha kunduz to'xtamay ishlamasidan paneldan chiqarib, bizning 12 mikrorayon bo'lsa shaharlar, butkul shaharlarda paydo bo'lishga boshladi. Biroq o davrda bayqindik san'at meselesi ikkinchi o'ringa tushib ketdi. Onun sifat, ko'rkamlik meselesi nimiz vaqtida tövenki birinchi san mükemmellik kuruluş meselesi, ikinci ko'rkamlik meselesi. Her bir ailege muhtajga cevap berdiğalık meselesi ikinci ailege orunga tushib kaldı. Tiplik, öyüm okşaş, öyüm okşaş. Kim yaşavadı onlardan hemisi beperva. Hazır bu qanday quruluş? Boshpana aldı ki bunu 70. yıldan başlap 1900 Almatı'daki burunki Lenin prospekti var, o hazır Dostluk prospekti. Şu Lenin'in 100 yıllığa bütkül Kengеш hükümetinin şehirlerde, çoğun şehirlerde aslında Lenin'in namideki koçlarını kaytadan kuruş ve çoğun medeniyet saraylarını seliş tapsırığı verildi. Onunla 3 milyon koçu vaklardaki tiyinli yerlik tiyin, onun da ispilk etti, pulni Moskva taktırdıgan. Şulağa layıqlap pul bilip. Endi hazırkı zamandaki Kazakistan arxitekturası, umumen dünya yüzlük arxitekturuga bir köz bilen qarsak, onun asası yönelişi, onun Türkiye hazırkı zamandaki ahvali ne bilen hesaplaşqa, qanday hesaplaşqa boldu degen sual tuğuldu. En birincisi ezelden kevatkan sual, bu aşı kuruluş payda bolgan muhitqa Allah Taala'nın yaratkan, özü yaratkandek şu muhitqa, şu kengçilikке, şu jayga, şu ahvalga toluk birleşip acırmaz dereceye yetti mi, yetmedi mi? Şu sualga cevap tepilse, cevap begdek ahvalda olsa, elbette bu en asasi iş asas tepsmek. Şu saattin ben bugünkü ahvalini şunak dep itiqam bolardım. Bayqındek organiklik türüde her kandak muhitte'nin bir tabii bölümü kuraştırgıç sahasıga tek karap mağındı. Onunla cevap begdek ahvalga teki kemedi. Burunki ahvallarının teki bugün sözlük kevatkanlar ku. Mesela Almut şehrini alaydı. Almut şehirde bugün gün geçe şu çoğun kavetli, köp kavetlik öyle selinivatidı. Bu hiç vakti bolgan ahval emas. Bolsun kerek emasdi. Nima uchun? Sebebi bir yerdeki vakı yetevereş işi. Bu Xudoyim saqlasin, alohida çoğun talep. Onunla to'liq cevap bergidek ahval yetişmedi. Şunun için birinci, ikinci köp qavatlik öylerdeki adamlarının hayatı qanday o'tyotidu. Mesela 9. yetarda, yani 12. yetarda
күнде дегідек az silkiniş, şu cavanlarının öydeki kişinin kaçlarının caranlap duruşuna bakıp oldu. Ulanın psikologiyak Türkiye kandak vatıdı. Biz onu hesap kıyvatkanımız yok. Sebebi kuruluşçular vay bunu köp pul ekildike, köp pul berdi. Şunun için köp kavatik öylem salın bizde. Men şu savalga cevap türüde üzerinin tehlibini kirgezdim. Onu Almut şehirlik hakimatka ettim. Şehirlik arxitekturga kösettim. Kuruluşunun Almut şehirden mesela turuşluk öylerinin kuruluşu da en boğmağanda 50,5% umumi kuruluşunun. Bunu Rusya etkanda высокоплотная, низкоэтажная застройка болуш керек. O bir yerlerde onu hiç kim bilmedi. Ben onun hem de layihasını yasap gözettim. Ola baykında bizde hiç kadar pul yok, pul şahsıda. Pulunu ön yasavatkan şahsıda. Eğer şu kelişse, ben yani şundaka geldim. 1 gektar yege, bulat. 1 gektar yege. Plotmuş жылау fonda деген kösetkiş var. 6-9 etarlık öyünü saldığın neme, mena bayqı высокоплотный, низкоэтажный застройкалар kıldığıma ikisinin plotmuş жылау fondu okşas. 670-680 metr kvadrat. Ve bana okşas. Bunu senin mыңлыған, milyonluğan pulunu saklap kılışınға yer berdi. Sen 9 etajlık öy sağandan keyin her bir etajның kuruluşu 1,5 kesse kıymet küçük başlaydı. Oңайлап эмес, ya көтөрүп материалын сениш. Lekin onu bugün күнлükçe can pedalik kılıp, bunu gepli bir tınşapakaylı, bunu gepke көңіл böleyli diyen adamlar tek çıkmağa. Yani umumen aytқанда arxitektura sahası boyunca işlep atқан қызметкарлар, құрылысшылар hamsi yani ter töküş gerek deysiz go. Ha, ter töküş gerek. Tiyişilmеген mesele. Şehir kuruluşu bolsun, turgun üyle alahide kuruluşu bolsun. Endi alahide hakkında umumi cemiyetli kuruluşlarda ançı-mınçın ilgirleşler var. Endi turgun üyle, kuruluş üyle, bayaqı köp binalıq üyle davatmız. Endi мен ойлаймын, мұш қазір қойдыған суалым біздің тамашыбыларымызға қызық ту деп ойлаймын. Мұш өзіңіз ішілген вақлады сіздің башланмаңыз білән, болмаса өзіңіздің қатынышы білән селінған бинала, имаретлі азыр сақынып қалды ма? Ба ма ашта хиялі Алмутуда? Қандай хиялі? Қанайт қызық, як суал. Her bir kuruluş, etaplık kuruluş. Mesela asasen o cemiyetlik kuruluşlar, общественное здание deyimiz var. Cemiyetlik kuruluşlar her bir devirinin bütün alahidliği şunun sınırlıgen, eynektek sınırlıgen bir asker kiş türüde. Mesela Respublikalık saray 70. yıllarının devirdeki bütünlük dünya kaos hükümeti sözler devirdeki sanatının derecesini, şu akladaki umumi cemiyetinin alahidliğini to'liq özüge singirgen bir asker kişiydi. Lekin şundak asker kişilerde bugün günde şundak rolünü yoqtup, ularni özgertip atıdı, yoqtup atıdı. O hiç kandak kanunga, hiç kandak yaxşılıkka ekildiğin ahval emes. Emes. Her bir şu zamanda törelgen, 70. yıl törelgen Respublika Sarayı öz eksini yo'qotmaslik gerek idi. Hazır başkası tamamen türde. Bu yani terakkiyatının kanunuga karşılık payda bolatkan ahval. Endi Bekrimcan aka, muş arxitektura quruluş boyunca özünüzдің studentlarinizдің arasında Qarköz Uyghur yaşlarımız var mı? Qanday qaytlab aytgan? Вопрос заново. Endi Bekrimcan aka, muşu arxitektura quruluş sahası boyunca özünüzдің studentlarınız, şagirdlarinizдің arasında Uyg'urumuzның Qarköz yaşları var mı?
Өзіңіздің айлыңыздымы, нәвірлеріңіз сіздің ішіңізді давамлаштырған екен. Мұш хақыда, яшла хақыда етіп өтіп кетсіңіз. Қандақ не себептерini берер едіңіз? Әнді мен бұл суалға бірден етішім мүмкін. Hayatımda 4 pen doktorini tayarlaptım ben. Şulağa bakına ilmi konsultant olup. 7 pen kandidatını tayarlaptım ben. 10 mыңça студентlarını 3 ketim dekan olup. Bütün hayatım kahveleri başlığı olup. Şularını tayarlattım ben. Elbette bunun içinde birinci nöbette bayka pen doktorları, pen kandidatları benim en işeşlik adamlarım. Ulanın aşında yolla ölen, hareket kıvatkan. Okutularının etrafı da bütün dünyaya sorulgan nemele bağ. Arkitektorlar. Nemele şagirtlar bağ. Şagirtlar bağ. Ulanın etini atsak köp endi var. Yek İbrahim degan acayip bir arxitektörler boldugan. Elbette ular nurgun. Xudoyim bolsa bütün ahval asta yaxshilikka qarab menyapti deb o'ylayman. Rahmat sizga. Endi mushu o'zingizning saharingiz, kasbingiz bo'yicha siz ko'plagan utuqlarga yetdingiz, mukofot, siyliqlarni oldingiz. Arslanning ichida o'zingizga yaqin qadrlik mukofotingiz qaysi? Her bir mukofot, her bir adam için elbette çok vakıya. Onun belki mutakhasislik türünde onun derecesini, ademgerçilik türündeki derecesini, yani başka nerflerindeki belgen baha cemiyetinin. Yani şu an işi de ben elbette birinci lan hemisi kıymet bir 9-10 barke elbette Kazakistan'ın hürmetlik arxitektörü degan unvon o'zingizga yaqin. Hürmetlik okutkuchu degan. Endi keyin prezidentning bergan Kazakistan'ın emgak singirgan erbobi deganlar endi ular alohida. Rahmat tushunchlik, rahmat sizga. Bugungi studiyamizga kelib, vaqtingizni bo'lib, Bahrimjon aka, qizg'in suhbatga tushganingiz uchun minnatdorligimizni bildiramiz. Men uchun bugungi suhbatimiz nihoyatda qiziqarli bo'ldi. Sizga eng asosiy tan salomatlik, oilaviy baxt, ijodiy utuqlarni tilaymiz. Mushu endi ekran oldida o'tirgan bizning tomoshabinlarimizga o'zingizning aytadigan niyatlaringiz, tilaklaringiz bo'lsa, marhamat. Rahmet elbette. Birinciden sizlerin onu kadem tili stüdyasının payda oluşu elbette nihayet çok bir yaxşı ahval oldu. Bunun ehmiyetini bulup mu özümüz Uygurlar arasında, Kazakistan Uygurlar olsun, bütün dünya Uygurlar olsun. Onun kıymetini yetip yetkisiz kıyın, bebaha bir ahval dep oylayım. Şunun için bu işinlerde utuqlatılayım ben. Herhalde menençi olsa bizden ılkındaki hazırkı zamanға layık iş kıvatkan ballarımız köp ko. Maddi taraftan yardım kılışka uyalmazsın müracaat kısanlar. Ya olsa biz okulluğumuzga söp koysanlar aksakallarının, boğaylarının sel başak neresi yetişmevatıdı desek biz olağa endi gap kılışımız, hukukumuz badap oylayımız. Yeşimiz çoğun boğandıkken. Şıkılıp maddi, manevi taraftan üsü yürüyüşüge direktaşmen endi ben gepimni Mahmut Akı'nın bir gepleri bilen tamamlasam derler. O kişi benim için alaytan bir hürmetlik adam. O hürmetlik atkılarım nurgun Kutluk akımız acayip şair. Ben öz kişi vaktimde şiiriyatıyla meşgul oldum değil mi? Şunun için az köp üzerimiz baha bir koyuyor. Yerkette bir inimiz var, acayip şair. Bugünkü zamanından. Şulardan Mahmut Akı'nın etkeni takdir eken
Açtım talay davanını. Abdunum. Bir kişilik körüp yaxşı yamanını. İzgürlükке berildim ben. Pakatla. Savda kılmay. Har namusunu. İmanını. Savda kılmay. Har namusunu imanını. Şunu bilen üzem sen Көзге яшыланып келіп тұратыңыз. Рахмет сізге, чоң рахмет. Ағырман ижади футуқла тан саламатлы сізге яр болсын. Сіләдек кәсіби қызметшілер біздің елімізге, мәмлекетімізге мен ойлаймын hazırғы уақытта керек. Рахмет сізге. Бекримжан ака, чоң рахмет. Аман болың. Мұшы пұрсәтіне пайдаланып, алдымызда кеватқан 79-інші тәвәлідіңізді біздің телеканалымыздың көрерменлер намыдың сізіне чын қалбімізден тәбриклейміз. Рахмет. Рахмет сізге. Hürmetli, kıymetli teletamaşıbınlar, Moşlundan bizning programmamiz axırıga kelib yetdi. Esingizga salsaq, bugun bizda mehmonda bo'lgan arxitektura doktori, professor, Sharq davlatlari xalqaro arxitektura akademiyasining akademigi, Qozoq davlat arxitektura qurilish akademiyasining faxriy professori, SSSR ma'rif sohasining professori, Qozog'iston va O'zbekiston Jumhuriyatlarining arxitektura professori, Qozog'iston arxitektorlar ittifoqi boshqarmasining kotibi, Qozog'iston Jumhuriyatining emgak singan arbobi, Qozog'iston Jumhuriyati ma'rif ministrligining faxriy professori, Qozog'iston Jumhuriyatining faxriy arxitektori, Qozog'iston Jumhuriyati jamiyatlik qurilish va arxitektura birlashmasining Xrustalnaya piramida mukofatining za trudовое отличие veteran truda, Qozog'iston Jumhuriyati mustaqilligiga 10 yil, Qozog'iston Jumhuriyati oliy o'qish o'rinlari assotsiatsiyasining лучший автор, Qozog'iston Jumhuriyati arxitektorlar ittifoqining oltin medali, Qozog'iston shahar qurilishchilari ittifoqining shahar qurilishchilari taraqqiyotiga qo'shgan to'kpisi uchun Basenov nomidagi Qozog'iston arxitektura bilimining taraqqiyotiga qo'shgan ulushi uchun medallarining sohibi G'ilodinov Bekrimjon akamiz bo'ldi. Biz bo'lsak sizlar bilan xo'shlashmaymiz, faqat kelasi programmagacha sog' salomat bo'laylik.